I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Counter Strike Warzone 1.6. Igramo Warzone 1.6 i igramo trenutno. Tako. Kako su me skinuli? Samo sekund. Samo da smanjimo. Znači, skroz zvuk da smanjimo. What? I pobedili smo terori. Sad ćemo... Gdje je? To. I ništa ljudi, ja ću sada pauziram pa mi se vidimo kasnije. I evo, vratili smo se. Evo, opet pauziram pa se vidimo, ja sam noob u kanterima. I evo, vraćamo se ljudi. Malo smo duže praviti. Čovječe, ovi nas već okupirali, ja? U pičku materinu, sad su oni povedili. Kako njih ima? Jo, super. Evo se. Ja. Gdje je, evo ga, snajperista, pizdamo mat. Ne, mi smo najbolji u našem timu. Nismo više. Sad počinjemo. Sniper. Da. Sad ću... Ne možemo da pređemo kantere. Sorry. Menja se mapa. 36-13, ovaj lik je pro. Znači, pro. Šta je ovo? Okej. Ovo je samo... Ova pumpara je sranje. Ubio me lik. Posle uzeo sam pogrešnu pumparu. To, sine. Dođite sad ako smete. Ja sve pocepam. I sjeba me onaj lik. Dobro, imamo jedan kill. Jedan nam je skor. No dobro, nismo loši. I sranje komentari. Izvinite ako nešto čujete napolju. Sad sam se vratio iz škole pa se djeca vraćaju i čuju se. Ne, evo ga, sniper. Ovo je, ljudi, da znate. Pomeri ti tvoj dupe odavde. Mi smo kamperi i sad ćemo da kampujemo. Ubi me lik sa snajpom. Dobro, nije me headshot. Ali ovo je dobro radi sa snajperom. Solo se zove. 3, 2, 1. Choose.
Neću da vam kažem koju sam uzeo mapu. Meni se mapa. Taman onu koju sam ja uzeo. Za nju su uzeli najviše. To... A ne! Ja sam... Da... Šta možemo da kupim? Gdje je ovaj? Malo je promijenjena tekstura. Sad ću da pauziram sam. I evo, vraćamo se ljudi. Malo kratka pauza. Nema više para. Super. Ajde. Kako mi laguje. Ajde, crkni. To. Ko je mene ubio? Bomba. Can't fall back. Back. Sad će da se završi. Stvar. Igram 14/14. Ne možemo da pređemo u nijedan tim. Ali ovaj lik rešeta. Ne znam, malo triple kill. Ali dobro. Ovaj kampuje. Oh, kampa. Ja trebam sad da štekam par. Znači kupiti sniper. No, ja sam sad crko od umora, pa je zato loš komentar. Ja sam se tek sad vratio iz škole. U 6 sati. Sad će da vide oni ko je pro. Ne. Opet me ubio. A odigrat ćemo još jednu partiju, pošto se nerviram. Ne. Painful bad. Back. Ajmo. B8. Ovo. B8. Bomba. B1-4. Sad smo se osigurali. Tamo bomba. Imam i 100% armora. Sad teško da može neko da ubije. I ubili me. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Kantera. Ako vam se svidjelo, bacite like, share i subscribe se na kanal ako već nisi.